kasing kakabsat. So, before ta ko herugyan, special thanks ka ni Ma'am Angie Alos for requesting this tutorial. And of course, salamat kasi nam amin nanda kayo kung karosin patuloy pa ng subsupport tayo sina YouTube channel ta ko. Okay, so paspasensya nyo kakabsat, tani na misplace ang lulayo din kaypo na. Iso nga magadi kaypo ta ko duani. Ngam din original ni na ikanta katuwada di kaypo is na second fret. Okay, so ikabilyo sin first, second, sina. Okay, so nuwada di kaypo yo, ikabilyo lang isa. Ngam depende lang tanda kayo kakabsat. Okay, so optional, no lay din nyo ay payan si kaypo or maga, same mat lang di chords na. Okay, so kaman na dilang kakabsat di verse 1 na, and iparas ta ko in chorus part. Sabayan nilang kakabsat. Ikarigata manggagai magaka tanariga watsak di manlaylaya. Okay, so kaman na di abo din ng chorus na kakabsat, and no amikyo sin verse 2, same chord progression matlaang sin verse 1. Narigat lumamingsan, di umasasaka. Sabayan nyo lang. Okay, so numalpas kayo kakabsat sin verse 2 na, mantawli kayo kasin sin chorus na, and diretso sin bridge. Namasak ang anusan, si kadilihan esastakat ng biag ko, tatakwat kasusugan. Okay, so may yung kakabsat, numalpas ta ko sin bridge, mantaulit ako kasin sin chorus na, nga man-change kita ko di. Okay, so amit ako sin A7. Okay, so itry ako kasin sin last line di bridge, and then diretso ako kasin sin chorus na, tapno mailat ako no kasano ay man-change key. Esastakat ng biag ko, tadakwat kasusugan. Awadi, Mushai
Okay, so kaman na dilang kakabsat and paspasensya nyo kanak, tani medyo pang lalaki na ikantayan, medyo nababangad, no babay di man ikanta. And ilan nyo lang gayang kakabsat din song structure na isa na description ta ko sa baba. And salamat kasin and see you dyan next tutorial tayo.